Dear do so no said the bonkrata no aba no pay any online stories no so aye krado no. Mama tra diamond aye krado. Ene de me ma ne so mu achi kakra. Na ye nhase so hu ha na fi. Ye no wato aso ba no pay me mu ache. Ye nua. Na bibia boko de. Erade duma ye wo no fiefo nso e. Oh, nyame adom. Ye da nyame ase. Ampofo eje beba beta ye chi. Ai. Ni so mu nyina beba. Na na de ye di kan hyase amo. Ai. Mema de tirimu desa. Eti ase. Aha. Ye do mo ase. So mo taye chi. Enti ba me ayi anope de. Me hyase ana oba hyase de bonkrata no ho. Ma me fa de bonkrata na hyase na Daily Graphic wa hanum say ya na asemode e de magana na titiri wo mo wo Asante Achem Central Kropo ni me san say wo mo anya ya sabia na nyese ye kasa ya sabia na sa keke we ye municipal hospital na chese kese pa no bi e na wo mo anya wo hwa mampani aprobo wa santimantem no wo twa enhomem wo ha ya sabia no so se de etie no o de drone atwa ma e da ha efe pa yi nti sei e na tie me gidi sa adom kase ahodo mo nso ahwefo ehu se de etie nti wo mo bia no we de nyese bia pipeline asem anasa ka ya de so be bofo bia we de say open nti no na je say adwuma ahyase apomuden ni ayaresa adwuma na ahyase wasante akwasi ka wo mo hu nti se de tie bia no ai ye be hu de eko nti we ya asemode koma Ghana fo nyina afi say eye de ya betwam ho afa ho eye de ya odi hye bi befa ebefa ho nti enye wo mo wo ho empotem ho nko ena ba konso ne say go out tell success story asante hene to president otumfo otikokọso osai tutu ababiu otosumienu nana onana no ma wachia no pay ena wo ka chema pani say emode mbo ne de wo bo na sa wo de ntoma kruso a obi ani ma de kon enti se wa mammo mu no ususu se wo bo moden bo bra pa bi de mo manga na fo bia wa no ne ka manga na fo hu ba bi kon a waye ye bibi de wakokọ ne ne waye no bo ne de ro na Ghana fo nyina ehu enti otumfo na ka chema pani Adodanko Akufo-Addo said, go out, tell success story. Asante hene to president. Intienso eno so enho asem eno no say akanefo no aduasa 34 days na kata no enya abaso. Na afia omo hyehyeye na omo say ahowo eba kata no omo niso no wanya bia kenkan. Kakra na minim no ano no. Ba ku bia no de PR okura kai. PR me ya na ehia. Nya de se wo ba ho na de obi edi wachi a my certificate kura. And obi edi mo Ghana ha eno de enye obi akai ya so ba ho na so ba bi di wachi a enye oba bi akeke nkrata so oyire no ente sa ade a se oba ne be ma enkodada ba kuma bra mu ni marriage certificate ti e ho de menka ahwe kwa ho eno kwa de mekai da ye no so bi a ye sore na ye ntwa kakra yentumi nya bibia bi no omo so nse ho sa fo no so nse ho because sa ye twa kakra no egokuro ni so nti wo de wo yirimpo wo marriage certificate na se untimi ntena wo bra wo ntwa kakra o so wo nka ho kata belelele o ho bede obi so asam se kata fo mo peska Sani dienti. Mami ayan hyehyɛ o. Ayan hyehyɛ. Sa wo na wo fan hyehyɛ nya adwuma. Obi de be ya adwuma. Omo okwan foforo omo de ko musika. Enya nsanom nom ne ade. Oho. Ebro so se wo se yen so yetina yen na so sipi ka se yenye. Ebe ya adwuma. Hwekata. Omo de to ho nya no. Se yenya adwen se ho ne ye kɔ no no. Omo de ka ka kyerɛ obi anti wei nya fe na aba mpofo je be se maame ti bia bi ti utiri mu bia ya Canada na website bia so fai ti mind ye se we ni so na akona wa mafie dia ene na wa na unru hompo wa unru hompo na campus wa mafie wa unze maame bi mu ya ebi maso odin afia unru ho unfe nru ho ye be check o luggage mu ahwe unfe nru ho unfe nru ho emra ya adwuma ye de enaja well eti graphic ne de no no ene na ya say ye PSC abanti ye ma no akwa abebe ma papa bi arena dai yeah kata asem no de amanfo interest umpa na omo mpese world cup ne be de na omo mpese be de yeah the footballers e ko bobo ne ko referee ko di referee ko coach say coach players ko security e bebo man ko
dey na enye da bi football enye park nso ngwa na ebo no na ebo bi akọ enye park so Brazil iya na omoje World Cup no ubisa coach no be ka kire ho say before match no ombo matches ewo daoso yeah ewo hotel e Brazil before match ombo match so ye kata papa ya no omuso wo I think so omu way a e ma agudie na ye de yeah it would am me enhwe won but not restrictions na not doing too much but I mean sure say FIFA for ne other agencies na o me involved in organization no makasa amani mani bi o matete so kakra because sakra no mo pesa man for benum bi o at Germany ni beba World Cup a onum bi ade na nti mani bi wo honmo a nse edru sabre ya ye wo mo a 777 prediasa o me sex workers o mo so koho o mo so o me stakeholders o di anse ani nyina o mo so mabra no ma ho kwan ne ade obia na culture ntini ese ko Roma o ye de Roma for ye yeah but we so ye World Cup and intense 4 years and eba nti edru na amanfo abobo ska no kakra so mo enjoy we enjoy but say yenim say World Cup aman ne do so ho na mu choose nti say de tie bia no say de o kan ye no ko Roma na ye de Roma for ye nti just one bosome baako na ye yi kakra bi na ntumi de a ani oyo nti no yes bosome baako ye hwe mane me de masuntem na hwe no nti no nya de wo hwe na me yes bosome baako o say na bosome baako ewa yes JUST yes okay they say kura enwa afe so bi show afe a wo bu ani atie na is afe efia obi wa de a ebi ndo hwe kura wanya wontumi o se unya na atenka ne so te dem za ndina oni kan do okay we did and also we have atenka tie ho all right mama fa Ghanaian Times no na yemfa nto so na I will end Galamsey before end of tenure. President Akufo-Addo assures na Ghana man penana dan Akufo-Addo na ediwe ato edwa atese. Yeah. Asa o kan se nipa kakre bi e wo ha yikra egu ahome. Sa. Asa ka sare ya dos. Obviously say. Bo shane ya dos. Oh, nana do dey na amafo. Oh, it's rented, oh, I'm quite here. I say I will end Galamsey before end of tenure. We oko two for her. Ghana penina na dan kokufa unso Kumase ene na wahye otu for say tutu abebi obo say odon sato abrewa duane ma giso odi. Okay. What you say? So be fa abrewa de usuro ne sen. Ayo. Nti Galamsey no de nsa aka. Say obeye ho adwuma no enkonkosi say aka say afenefa aka afenefa wo dem fan sem fiemi nu kra fiemi nu na aka no obehwe say obetu ase na Adom enkwa ne hia na asem no say no kra na demu na nkasa ne hwe nka ene obia so nye na adwen so wo ka ebia na fi ko no de no kra no be adwuma na Bible kra so aka say iwani ase mpunu asan wa yi onua de enti se wo se omampani udi ato ho ede wo nkwa dabi enya ne nkwa mpo no de to so ne presidency no ede eto so se ade ese na mpese meye a oye wia ye munyam hye de ma se wo ka oye wo se a oyo na wa wo nkrofo ebitem ya ade no na wontimi ense won deche na wo se ubetu ade na se de ena na otu fo kan sembi minim se okod ho no saka kire ne de a otu fo se nipa na omo ho aye nete na ya ye cheche omo de begiran se ache Galamsey fo o yes a agrobi na wudi sans omo ekita sika e de to excavators e de fa se nipa na ya ye cheche omo ho fi no ya bo omo pa o obi ono ma bi 100 Ghana Ghana e dey ko no akwa no ache omo na nkasa na etechire no omo ho eji ubu ani guso ase sebe me yonku bi ye friend say na na dwumo e ja ba fa mampon o se ye hemra ahianfo ni nkurasefo ni diom what you say ye hemra ahianfo ni nkurasefo ni diom aso man mra no ehwe obi anim na jire no na hwe bi de na eja se ye cheche Galamsey fo enso ye omo so Galamsey obi wono ma sebe mpraduasa eya na ye ka se obi wa ne de ye liga
liga no yama ne nkrata se wo mfa ntu ade ne de ba wotu ama na broso yeah so na kede na obi timi call report ni kunu so arepu no okay afana broso mo yama na broso afana broso eti the fact is say one ma obi krata se ontu fo magudie ne nche so otimi ye de opebia eti the moment akabo so atrash ye pe embra na ye duma ekroma me makase se enema miensa yesi ebe ya abosia akra ye hia bi obroni hoda ebedi nokre ebedi mra so nye die hu ni sa enema miensa we ya yini no what you say yini nokre yini mra so nye nie hu ni enso ye nye yini nokre emra na ye ni so yenza nie hu ni hu fi ni hu pon na ede ne nam yo ya ye kese ayi ensam bi so ha bosome frɛ ho DC suspended over galamsey we ene afia san ye suspended papa we ona ne yiri wu na mapanika se woye ne 1 week we obefrɛ no ono na no suspension no yenko yenim nti mame to asway na ubadomolline.com asamfofro na waha kane mampani mahamanie o say let's prevent the issues rather than sending troops to fight African challenges. We know a brofo kane mampani John Dramani Mahama. I'm sure say recent a military uprising ya koso no ne ade no e ho asem no. You see a bibre manum say so hwe ne doso and ye ECOWAS ne EU no emre bia ampanifo no betena ho na asem na si e bia meka say o man mu nsem o ekoso Ghana nsem o ekoso no obi woni mamu ECOWAS EU omote menka say yakwa kodru stage but me kan asem keke say ye newspapers portals in muni ade ene ofa phone now so check e top stories of Nigeria obehunu ye ekoso ho ba bia pese ohunu bia but issues no be ba omanfo ne came demonstrations ne ade ekoso no omo enka ho asem ba ekoko base enya ade a obia pe se ebesi soja for sore pe na afedi ye pe kwan ye be fa so ye kwakutu omo so sa ya na e ade hadwen yesu utu okrafo no na utu momo no sofo what you say nti se obi be ya ade a etra so ye be ka ho asem a de obaka koye be se na bufuo no sometimes I reaction ni wo so but action na ekoso reaction no ye ni afi so eno ho asem na so mampani Dada John Mahama. Any moment to online stories no so na obaha no more say shocking moment. Doctor removed 23 contact lenses from woman's eye. Hey. Na dia ma ye kire. One day am digital money. There be nyesa. Okay. Or the tuna ni so me say na make oh. Na the way I walk. Any eyelashes no omo ade bi ode 20 kosuano so na so kra de no nya bia. Anua. Enya lash no. Enya lash. Omo bibi me yeah, the two and as a black. We are 20 kosuano so round no baby a black no. Na wani na ye so kra ni nya. As a nani na sex bi sa no. Easy. Oh, some me kira. I don't know who a who na sa. Enti eni e kwabra ne ye 23. Na dai. Eh, ani mom pa de. Ebia. There be also 23. Contact lenses. We say no okoka e beka so ye kurasi ni. Oh, e ma ne ye den. Eni e ma ye kurasi ni. O de tunani no woni tuntum na nsem fifi. Na o de atoso na me ne color na sesa. Ebi de blue, ebi de te say. Me who said the the number of lenses now and that's one or the year. Na minim why I say obi eh serious na we am say US in here. But e because e be onim. Oh, e because ya afutuo ne say. Ade na o de tuo ni so say bia say be menti na o yes ah. Wadi ni wo sa no kra no twafo wachi. Etu de koto no wani ni kofra. Eh serious. And sisters brother and kasa. What you say? Wani no ekofra. Ona abon say yes. Okay, and your sisters brother and kasa no. Yes, you are trapa o. Wani. Na ko sisa ne ma aguso. Efi amomore ya mo hye kra wo hu bi dia. Obaka so ni di. Fufuo kro ntimi ntwa. Ade kra ni. Ade acha okra. Serious. Yeah, poor dear. Na Ghana Meteo releases important weather updates. You see, I'm checking it out. Obadomolline.com update no wo ho. Nyame adom say dear omo kan bem. Simple kra. Ntimi me hweso a any light na ni agrada abene na mo hwe ayi e wa ha. Sa Meteo fo and the word we no. De bo ho kese ne kan de.
Enti Matthew has announced massacre one to Mamenkan we. Over can. And one American. Matthew ni atro. Okay, so who can? Enti wo die. Mamenkan Matthew has announced race in some parts of the country. Go so for the Monday morning. Enti anura nyumra no to talk akra. And no pain so say abesan ababiom ti yan no so. The update contained in a post on Facebook noted that partial clouds will replace the sunny conditions from mid-afternoon. Intermittent cloudiness over the north and middle sectors is expected. Nti ene akasa ne tintini ntiti hunya say ene su ebehu nsu. O say omama ho afa wa no pe. No me ba bia amfa me metio na ye ka. Nti na no a wanye careful wano bedane. Nti ehwo asem ni bradomonline.com. Na fe nti to ho asesa afa na wo pia free a hwe wafade ne ye nkura ne ko school so asonya pullover bia na ade ahyehye wo mo ho enyi yi wo ho because whether ne betimi asesa se be ya ye nyina ye be hwe ho yi abusua emre na so ti se hwe ni ho ani ye fancy ani yan wo hye yan BEC candidate no all the best of luck yes and then one come out with flying colors sa monyina mo ho confidence level na ehye brothers ne dem no enye bra ye de hye ho ni yeah. And if you have one passionate appeal, I'm a person to empenifo wo mi kroma Santemampon. That's able say bonsu. You see ahina no permit Honorable Apia Kubi, Apicus. Any empenifo wa Santemampon. Wanda Roma. Muma kwa na Tadiem Park no, o me why. It is a National Sports Council across one person mo ye park no. Assembly for say o mo head there na mo head. Park ya da ho no free titi. Yen fire sankan eno so da krom fifi ama kroi mu ay basa na boafo abaso ba behwa de na mo hwe de adwene na mo fa am yenye sa ana kro no na yempese be kona nimu ana se yempese betumpon Honorable Apicus so baby papa bi aye monumentally na wo de ja odi o mampa mo nya Tadiem Park no ya community center no mampani o se ne yire ena ntina o maba be community center no se ne bansusu nti eno no oje ho fanse nye yi mo nya Tadiem Park no na ebeka sa openso nye ye nye osika mpo nye wo nhihye nye wa adwemu mpo a eye wa penso why yada se pa anti candidate no mo nhia yi apode mfa nko ne yatwa obi dim because me ye nso hwe pa akosua na ma anwua po na mo so yatwam de ebe me ya ohun ti ma mo nwua po what ya said ya chiro na no pepepe apply nyame so bebo akra bi abetwa obi ebe fa sa ebo mpa eguso na examination hall kra je se wansua o ba unim se migusu enyi no u fail exams a u brechen di wuka no me no ya adwen migusu nyi no school kom no mehu se aje se wansua because so sua de nko ade a de ye kire wo school dem no eno ana beba ebi so aya na ntu o eya na ye bofo enye ni na na beto na so na se ma 10 questions a na usua ade a anya hwe kra o 5 de obenya obetumi ahwo enti ma yengine no so na no pay Badwam the bonkrata no any online stories ni news no yemfa ensi ha gudie mon some Professor UK Wallace etwaso ahosepe Sister Sandy ne na Badwafo so aye crowd na dwei o mesese mama ye na afia fisam nso ye de ato so se de da ye no na fei pensem nso abo akwan ma fidie ni free ha koso na hwe ye wa wo Facebook na mi hira ye ko Professor UK Wallace etwaso